Bia Kamal ka Nuer Online TV ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ka juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan may diality kan mayten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin kokien bana ka gwich kan turni kan mayten kontin chakep rewe ka juba ka kwimal ka min gorkan odeben rewe ka South Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan Nuer Online TV bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe ka juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame ti tone chaka tul re dori tintere wech ka juba ka shame ti didjek kana me ti tani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shame jan chalka RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ka jiwi gwas and chadul kien tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di nga jo day ti ka day pikama ki ka day majmudit ka kende ko na cha je ka nas kon la jiwich re wiki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ki nas ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanas ni meni shi ka ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende ko na cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba me ti kin dangwan shala de nono cha ke men RPG ni adina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian ki nas konti chang ne wech lora bang ka de kente chala re kini erik midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kan as dala konden chang wi ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar nakaje rewe ka South Sudan ke jen gwasame kallerti kallerti konan shala unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tende rewe ka South Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka South Sudan neka kor gwase dane ci korje to ga ron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne tu wan long te ci te ka mech ka kwi ko re ci to ene me ke liu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj wajel lingaje cit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tela majmu gorke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me South Sudan ken de ken dial ken ko na shakep tinni nentin sha deni rewe ka South Sudan unified force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka South Sudan neme jena nyam rewe ka South Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama cheto ko gorka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi jendang wi ron gorga jo ba ron mala mi bala ne kwingwe ne keje rewe ka South Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ki juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la let keje ke las keje let keje ko be dial kon tila insecurity ke tin jangna ga dwal rewe ka South Sudan baka kapchong chitka misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gunjo ba medial ba kap chicken me gor keje rewech ka South Sudan ken dial ti nen yan ti ka ken kon kap ka kana sa kon te la civiliani ke nasan kon janga rewech ke juba de ne gun machete ni ke yamni tiktin men to ko ken
mai dial te ci dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasin ko kien ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye. Tala gan mi betuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ram betuiti, tala gan mi betuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ram betuiti. Kumada mi wewe, tala ram betuiti, tala gan mi betuiti. Tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi chuti, tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti. Nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online TV. Kenyam mi jiram jidit kajen channel me dere subscribe ko de channel dere kula wo wanyam. Naga jalungan o deji tejban o jin nyaka kanasin ko kien ler balinga jan gwasa me shetani nene shala den o shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami les letken kere weka so Sudan chana the shop ko jan dewi de badak tilla officially ke lat kume Tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken kanyok kami letken kanyok re wika so Sudan agenda na ban lat ke jan gwasame deje tejen o goren o jin bi janwa kanasin ko kien ka gore ben o jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shura lerga man ban linga jan gwasame shit kamen shaling no sha nas te shop ke jen dewi de badak chaka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bingot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladien chatok gwasadan ladde gatin re we ka so Sudan chala do ka ngote cha biger shala di nono ramala kur ki person dung National Constitution Review Commission ke Ramadanen la cour poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution Ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mishaga kwanyen teme bine wore latendan en de ngot de ka ger kaje shalat Ramadan en la quer person ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chengre wi ka so Sudan ka tan cheng kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won chaka lat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu jo ka ngot chabu nyoko dak ka ladana chalat ke je Ramadan cha kwany mun kule la kwar ntame kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ye dor shela do she dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma
en la kuma South Sudan jenda ne linga jan gwasame mi jiram jidit ka jan channel me de jete jeno jin nyɔk ka nasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gwanten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long ka nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam rei Lääri tin lade jan gwal dan de kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaga kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka South Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande calling ajan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ke jiwi gwas an chadul kien tultin edeni unified force re weke juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere weke juba titi ka day di na ngajo day ti ka day PKM ke ka day majmidit ka kende de kona chajek kana san kon la jiwich re weke juba shika deni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin cheng na wej bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor beltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenene dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dinenen kan me to ka kan metin kon cha kep reiten ni civilian kinas konti changne wech lora bang ka de ken de chala re kin erik midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma chajalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka South Sudan kajen gwasme kaler ti kaler konen cha la unified force rewe ka juba kajen lad baladba wini dialen ko ken tendere wech ka South Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka South Sudan ne ka kor gwa seda ne ci korje to ga ron kina dara wi wal diok ci to no ci tegne tu wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke lew ajene kwa laro kene dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj wa jelinga je chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwech
ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tela malmi gor ke baling gwada wa mailing tenon jeno baje kep ko ngot kume so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ki de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ki burwan ndanen wunatin me ron kin da rawi de jandang rawi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwe ke je rewe ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gorke jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la let ke je ke las ke je let ke je ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chit ke mi gorke je rewe ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewe ke juba dien gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ken mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf rewe ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye Tala gan mi bechuti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bechuti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ramu chuti. Kumada mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bechuti. Tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bechuti, tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti. nirmala ken yam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV ken yam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no digitej ban o jin nyaka kanasin ko kien eler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami les letken kere weka so Sudan chana to shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bikan wototo biken ka nyok kami letken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje tejen o goren o jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben o jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shura iler man ban linga jen gwasame shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan la daga tin rewe ka so Sudan chala do ka ngote chabe ger chala di nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaga kwanyen tame bine wore latendan ende ngot de ka ger kaje chalat ramadan en la quirky chairperson ni Dr. Yang Yerdor
Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad. Shalat beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won cha kalat dungdo kwala nyong ne redien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke jarwona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bi nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan en cha kwany mun kule la kwar entama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ya dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnaz dial we can participate ke big ke sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngore to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je me cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jan gwasa me mi jiram jidit ka jan channel me de jete jan ojin nyoga ka nasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long ka nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jan gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chulin kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep rewe ke juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande ko linga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe ke juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan ko nin dang die je ti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didje kana me ti twani chaka je ka nasan kontre wech ka juba chala de no shamajen chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot je ka ji wi gwas an chadul ken tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ke ka day majmidit ka kende re kona chajek ka nasan kon la jiwich re wiki juba shika day ni je ka kamo je ka nas ko la citizeni ke nas ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kende ti kede ba kende ko na cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor beltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwatkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bil pam de yenen ba tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni
dina nen ken meje to ka ken metin kone cha kep reiten ni civilian kina se konti chang ne wech lora bang ka de ken de chala re kine erik midi long ko re wech ke li we dich shimenen yana mo kana az diala konden chang we ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bar te la barka nas mete ga kormiche nautin cha la do sha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne ka je rewe ka so sudan ke jen gwasme keller ti keller konen sha la unify force rewe ka juba ka jen lad balad ba wini dialen ko ken tende rewe ka so sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so sudan ne ka kor gwa sedane ci kor je to ga ron kina dara wi wal jok je to ga no je tegne to wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke liu ajene kwa laro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj wa je linga je chit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tel ma mi gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan ne me ajena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko run dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi jendang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwe ne keje rewe ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ke juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unify force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jang na ga dwal rewe ka so Sudan baka kap chong chit ke misha chune nan tema en do bnyam chicken la chicken gunjo ba medial ba ka kap chicken me gor ke je rewe ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken ko na kap ka kana sa kon ti la civiliani ke na san kon jang rewe ke juba de ne gun machete ni ke yamni ti tin men ti ko ken medial te chi dong ken me ti jidin ken dial ti ken ko na pa kap rewe ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko kien ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kuma da mi wewe de la rambu chuiti de la gan mi chuiti Tela meti bilonti kuma da mi wewe tela ramu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela ramu chuti kuma da mi wewe tela ramu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela ramu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela ramu chuti nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jalunga no de jitej ban wo jen nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo chalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken o jen be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shura ler gaman ban linga jen gwasama shitkamen shaling no sha na the shop ko jen dewi de badak chaka kwany tila lat kume ke government official ti dit along tibi ngot biken ka minyok ka miwi ken ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok
kama daka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan la daga tin rai wai ka so Sudan chala do kan wata chabi ger chala di nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger kaja chalat ramadan en la kur ki chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chengre wi ka so Sudan ka tan cheng kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot shabu nyoko dak ka la dana shalat ke je ramadan cha kwan mun kulela kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ye dor shela do she dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngore to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne kuma en la kuma sa Sudan jenda ne linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen o jin nyoga ka nasin ko ken ko de Lääri de ken kula shu gonten ko ken ngor kon ke de ko tin tes loide longa nasin content gor ken nuer online TV ko jakena ko ba wonyam rey Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti biya kamal ka nuer online TV ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chulin kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga jeka nasin ko ken bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep re wich ke juba ka kwimal ka men gor ken odeben re wich ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online TV bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep re we ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere we ke juba ka shame ti didje kana me ti twani chaka jeka nasan kontre we ka juba chala de shamajin chalke RPGs PKMs AKM-47 G3 kana meti tot jek kjiwi gwas and chadwil ken tolten edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re dwili tin kon tintere wiki juba titi ka day di na ngajo day ti ka day PKM ki ka day majmidit
ka kende de konen cha je ka nas kon la jewich re wi ki juba shika de ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ki nas ko la jewich tin cheng na wi bang lora titi ka kanas ni mai ni shika ke chimene yana mo kende ti kede ba kende de konen cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men chaka tul chaka lat gwatkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me de ga teneken ken me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men rpg ni dinenen ken me to ka ken metin kon cha kep reiten ni civilian kinas konti chang ne wech lora bang ka de ken te chala re kin rek midile long ko re wech ke li we dich shimenen yana mo kanas diala konden chang wi ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka so sudan ke jen gwasame keller ti keller konen shala unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tende rewe ka so sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so sudan ne ka kor gwase dane ci kor je togo je koron kina dara wi wal jok je togo no je tegne to wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci tok ene me ke liu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj waje linga je chit ka me wona kar wona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke christmas natin ko la deni chala do tele mai me gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so sudan neme ejena nyam rewe ka so sudan o bala let ne ka korun dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan ndanen wunatin me ron kin dara wi de jandang rewe ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene keje rewe ka so sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ki juba en mi shala non ganmen charge gor kejen gwasmen tema ajen me kwa unified force la lat keje ke las keje lat keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so sudan baka kapchong chit ke mi sha chune nan tema en do bnyam chicken la chicken gunjo ba medial ba ka kep chit ke me gor keje rewe ka so sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewe ki juba de ne gun machete ni ke yamni tin mane to ko ken mai dial te ci don ken mai ti jidin ken dialati ken kon pa kap rewe ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bechuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bechuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bechuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bechuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wonyam naga jalunga no de jitej ban wo jen nyaka kanasen ko kien
en ler balinga jen gwasame shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tila officially ki lat kume tibin national constitution biken review ki biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje teje no goren wo jin bije nyaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shure lerga man ban linga jen gwasama shitka men sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak chaka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin re we ka so Sudan chala do ka ngote cha biger shala di nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob misha ka kwanyen tame bine wore latendan ende ngot de ka ger ke ja chalat Ramadan en la quirky chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngotio kan kala won chaka lat dungdo kwale nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot sha bi nyoko dak ka la dana shalat ke je Ramadan en cha kwan mun kule la kwar entame kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke big sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je me cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan agenda ne linga jen gwasame mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyoga ka nasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gwanten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long ka nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tala rambu chuiti, tala gami bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala gami bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti. Tala gami bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala gami bichuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti. Bia kamal ka Nuer online tv ke jen gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ke jen gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc
ken kono reide de yetije no nywaga jaka nasin ko ken bana ka gwich ken turni ken kan meten kon tin cha kep re wi juba ka kwi mal ka men gor ken ode ben re wi ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande ko linga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan cha ka kep re wi juba adeni tila dini unify force te chala slet ke jan kon nin dang die je ti ke te pai wuti shame to tone cha ka tul re dori tintere wich ka juba ka shame ti didje kana me ti tani cha ga je ka nasan kontre wich ka juba chala de shame jen chal ka RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot je ka ji wi gwas an cha dul ken tultin e deni unify force re wi ka juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha je re duli tin kon tintere wi ka juba titi ka day di nga jo day ti ka day pikama ke ka day majmidit ka kende ko na cha je ka nas kon la jewich re wi ki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ke nas ko la jewich tin cheng na wi bang lora titi ka kanas ni meni shi ka ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende ko na cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin sia de ni ke nasun kon tin shiron ko de me de teneken kan me dialati kap ka re wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni adina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chang ne wech lora bang kade kente chala re kine erik midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kanas diala konden chang wi ke dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bari te la barkanas mete ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar nakaje rewe ka so Sudan ke jen gwasame kalerti kanler konen shala de unify force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tende rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan nika kor gwase dane ci kor je togo je koron kina dara wido wal jok je togo no je tegne tu wan long te ci te ka mech ka kwi ko re ci tok ene make lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj waje linga je chit ka me wona kar wona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai me gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha de ni rewe ka so Sudan unify force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ajena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko runu dangwel etewi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe de tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang rewe ngwan gorga jo baron mala mi bala ne ko ngwene kaje rewe ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ki juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unify force la let kaje ke las kaje let kaje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chitka misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kap chicken me gor ka je rewe ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kona kap ka kana sa kon ti la civiliani ke nasan kon ni janga rewe ki juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mane ti ko ken medial te chi don ken me ti jidin ken dial ti ken kona pa kap rewe ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko ken ko de lare de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye.
chuiti tala meti bilonti kuma da mi wewe tala rambu chuiti tala gan bi chuiti tala meti bilonti kuma da mi wewe tala rambu chuiti nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit kajen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelungan o de jitej ban o jin nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den o shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ka nyok kami let ken kare weka so Sudan chana the shop ko jendewi de badak tilla officially ki lat kume tibi national constitution biken review ki biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok are weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin bi subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shura ilerga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladde gatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabi ger chaladi nono ramala kur ki chairperson dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tiga pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwan entame bine wore latandan ende ngot de ka ger ke jam chalat ramadan en la kwar ki chairperson ni Dr. Yang yerdor ramadan en pai kwan ala chairperson ke national constitution review commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich ba chwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won chaka lat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be awonyam ka ngot ti chagu jo ka ngot sha bi nyoko dak ka ladana shalat ke je ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka national constitution review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngore to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharaje ma chajalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyukume en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyaga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gwanten ko kien ngor kon ke de ko tin tez loide long kanasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tala rambu chuiti tala ganmi bi chuiti tala meti bilonti kumadame wewe tala rambu chuiti tala ganmi bi chuiti tala meti bilonti kumadame wewe tala rambu chuiti
biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ka juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ka juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande calling ajan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe ka juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te paiwati shame to tone chaka tul re dori tintere wech ka juba ka shame ti didjek kana meti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shame jen chalka RPGs PKMs AKM 47 G3 kana meti tot jek ka jiwi gwas and chadul kien tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di nga jo day ti ka day pikama ki ka day majmidit ka kende de kon chaje ka nas kon la jiwich re wiki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizeni ki nas ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanas ni maini shi ka ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende de kon cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbielten ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me de teneken ken me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ne adina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chengne wech lora bang ka de kente chala re kine rek midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kanas de la konden changa wech ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bari te la barka nas mitega kormiche nautin chala do shaka keba ko cha enedwor cha de gor medenar nakaje rewe ka so Sudan ke jen gwasame kalati kalata kona shala de unified force rewe ka juba ka jen ladba ladba wini dialen ko ken tende rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan nika kor gwase dane ci korje to gaje koron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne to wan long te ci ka mech ka kwi kore ci tok ene make lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj waje lingaje chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai mi gorke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama che to ko gorka jeno be malbe tin ke burwan ndanen wunatin me ron kin dara wi de jandang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene keje rewe ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ke juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chitke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chitke mi gor ke je rewe ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kona kap ka kana sa kon te la civiliani ke nasan kon ni janga rewe ke juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mene to ko ken
mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasin ko kien ko de lere de ken kula wo gontin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti. Nirmala kenyam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no de jitej ban wo jen nywaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bi ngot bi ken ka nyok kami let ken kare we ka so Sudan chana to shop ko jen dewi de badak tilla officially ki lat kume tibi national constitution bi ken review ki bi ken gwich chaka gwany ko bi ka ngot to bi ken ka nyok kami let ken ka nyok re we ka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je tejen o goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin bi subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shure lerga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dita long ti bi ngot bi ken ka minyok ka mi wi ken ka nyok re we ka so Sudan ka shala no ken ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladien chatok gwasadan ladde gatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabe ger chaladi nono ramala kur ki person dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charo rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger kaja chalat Ramadan en la kwar ki chairperson ni Dr. Yang yerdor Ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot chabu nyoko dak ka la dana chalat ke je Ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ye dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngore to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko kien show many media ne nyun kuma
en la kuma South Sudan jenda ande linga jan gwasame mi jiram jidit ka jan channel me de jete jan ojin nyɔk ka nasin ko kien ko de Lääri de ken kula shub gwanten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long ka nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam rei Lääri tin lade jan gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chulin kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka South Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs, PKMs, AKM-47, G3 kana mechi tot jek kajiwi gwas and chadwil kien tultin edeni unified force re wiki juba. Ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re dwili tin kon tinte re wiki juba. Titi ka day di na ngajo day ti ka day PKM kia ka day majmidit ka kende re kona chajek ka nasan kon la jiwich re wiki juba. Shika deni jeka kamo jeka ka naz kola citizeni ki naz kola juj tin cheng na wej bang lora titi ka kanasni meni shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande ko na cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor beltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tola ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasan kon tin shiron ko de me de teneken kan me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dinenen kan me to ka kan metin kon cha kep reiten ni civilian ki nas kon ti chang ne wech lora bang ka de ken te chala re kin Erik midilong ko re wike li wedich shimenen yanamo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mite ga kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ened wor cha de gor medenar nakaje re wike so Sudan kajen gwasmen kallar ti kallar konan shala unified force re wich ka juba kajen lad baladba wini dialen ko ken tinde re wich ka South Sudan ko ba mal ba jinung re wich ka South Sudan nika kor gwa sedane ci kor je togo je koron kina dara wi wal jok je togo no je tegne to wan long te ci te ka match ka kwi ko re ci tok ene mekeliu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha meken cha ka betam ene ramu wa maj waje lingaje chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwech
ki met la dwat ke Christmas natin ko la deni chala do tela majmu gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot kume so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ejena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko runu dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin da rawi de jandang rawi ngwan gorga jo ba ron mala mi bala ne kwengwe ke je rewe ka so Sudan no mo michro de laren tama kan me dialati kan me de kon sha kep ka kwiko bnedial be ko re mala ke china bula dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gor ke jen gwasmen tama ajen me kwa unified force la let ke je ke las ke je let ke je ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kap chong chit ke mi sha chune nan tama en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chit ke me gor ke je rewe ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewe ke juba dien gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ken mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dan diling jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye Tala gan mi bechuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ram bechuiti, tala gan mi bechuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala ram bechuiti. Kumada mi wewe, tala ram bechuiti, tala gan mi bechuiti. Tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bechuti, tala meti belonti, kumada mi wewe, tala ramu chuti. Nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jalunga no digitej ban o jin nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo chalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tila officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je no goren wo jin bije nyaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban chura ilerga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak chaka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi ken ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabe ger shaladi nono rama la kur ki chairperson dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja chalat ramadan en la kwar ki chairperson ni doctor yang yerdor
Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad. Shalad beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won cha kalat dung do kwale nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rod yen ke je rwone be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot sha binyo ka dak ka ladana shalat ke je Ramadan en cha kwany mun kule la kwar ntame kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ya dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke big ke sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin kokien shumeni media ne nyunkume en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyaga kanasin kokien ko de Lääri de ken kula shub gonten kokien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka nuer online tv ke jen gwasame bana roch bana jeling ka rochen bana link ke jen gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin kokien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jen gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe ke juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jen konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de no shama jen chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ke jiwi gwas and chadul ken tultin edeni unified force re weke juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re dweli tin kon tintere weke juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ke ka day majmidit ka kende kona chajek kana san kon la jiwich re weke juba shika day ni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin cheng na wej bang lora titi ka kanasni meni shika ke chimene yana mo kende ti kede ba kende kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen ba tol ka me dialan kon tinte tenene dialtin sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan mai dialati kap ka kare wech ka juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni adina nen kan maje to kan metin kone cha kep
reiten ni civilian ki nas konti changne wech lora bang kade kente chalare kine rek midile long ko re wech ke liwe dich shimenen yenamo kanas diala konden changa wich ke dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bari te la barka nas mitte ga kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar na kaje rewe ka so Sudan ke jen gwasme keller ti keller konen cha la unify force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tendere wech ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan nika kor gwa se dane ci kor je to ga ron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne tu wan long te ci te ka mech ka kwi ko re ci to ene me ke liu ajene kwa laro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj wa je linga je chit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tel majmu gorke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ejena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko runu dangwel etewi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama che to ko gorka jeno be malbe de tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi jendang wi ngwan gorga jo baron mala mi balane ko ngwene keje rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ki juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unify force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ga dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chitka misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba kap chicken me gor kaje rewech ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kona kap ka kana sa kon ti la civiliani ke nasan kon ni janga rewech ki juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ko ken medial te chi dong ken me ti jidin ken dial ti ken kona pa kap rewech ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kuma da mi wewe de la rambu tuiti de la gan mi betuiti Tala meti bilonti, kuma da mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bichuti, tala meti bilonti, kuma da mi wewe, tala ramu chuti. Kuma da mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi bichuti, tala meti bilonti. Kuma da mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi chuti, tala meti bilonti. Kuma da mi wewe, tala ramu chuti. nirmala kenyam kanas dial tilyanka roasni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no de jitej ban o jen nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shura iler ga man ban linga jen gwasama shit kamen shaling no
sha nas ti shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot biken ka mi nyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngoda to sha ka bi nyok ka ma daka ke gwa Sudan an wa ka lat mishi ladien cha tok gwa Sudan la de gatin re we ka so Sudan chala do ka ngote cha bi ger shala di nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wet ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwanyen teme bine wore latendan ende ngot de ka ger ka ja chalat ramadan en la kur ki chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won chaka lat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu jo ka ngot sha bu nyoko dak ka ladana shalat ke je ramadan cha kwan mun kule la kwar ntame kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ye dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharaje ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jeno jin nyoga kanasin ko ken ko de Lääri de ken kula shub gonten ko ken ngor kon ke de ko tin tes loide longa nasim content gor ken nuer online TV ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka nuer online TV ka jen gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jen gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online TV bana chuwa kamandande calling ajan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai woti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana meti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shamajin chalke RPGs, PKMs, AKM 47,
G3 kana meti tot jek ka jiwi gwas an cha dul kien tolten e deni Unified Force re wiki Juba. Ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha jek re duli ten kon tinte re wiki Juba. Titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama kia ka day majmudit ka kende de kona cha jek ka nasan kon la jiwich re wiki Juba. Shika deni je ka kamo je ka nasan kon la citizeni kia nasan kon la jiwich tin chiang na wij bang lora. Titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bielten ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga taniken kan mai dialati kap ka kare wach ka Juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ne adina nen kan mai to ka kan mai tin kona cha kep reiten ni civilian kinas konti changne wach lora bang ka de ken de chala re kin erik midilong ko re wach ke liwe dich shimenen yanamo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele teka mach dore cha roja ma chajalat anyok chaga kebo men Queen Bari te nasen kontin teka Queen Bari te la barka nas mitega kormiche nautin chala do shaka keba ko cha enedwor cha de gor medenar nakaje rewika so Sudan kajen gwasme kalerti kanleta konen shala de Unified Force rewich ka Juba kajen ladba ladba wini dialen ko ken tendere wich ka so Sudan ko ba mal ba jinung re wi ka so Sudan ne ka kor gwa se dane ci korje to ko je koron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne tu wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj wa jelinga je chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tela malmi gorke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan Unified Force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ejena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entama che to ko gorka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de ndang wi ngwan gorga jo ba ron mala mi bala ne kwingwini keje rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ki Juba en mishala non ganmen charge gorke jen gwasmen tema ajen me kwa Unified Force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chitke misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chitke me gor ke je rewich ka so Sudan ken dial ti nen yan ti ka ken kona kap ka kana sa kon te la civiliani ke nasan kon ni janga rewich ki Juba den gwin machete ni ke yamni tiktin men to ko ken medial te chi dong ken me ti jidin ken dial ti ken kona pa kap rewich ka Juba mai tu chop ke kin dang wan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kuma da mi wewe de la rambu tuiti de la gan mi betuiti la meti bilonti kuma da mi wewe de la rambu tuiti de la gan mi betuiti de la meti bilonti kuma da mi wewe de la rambu tuiti
rambu chuiti. Nirmala Kenyam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV. Kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam. Naga jalunga no de jitej ban wo jen nyuaka kanasin ko kien. Ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bi ngot bi ken ka nyok kami let ken kere weka so Sudan chana to shop ko jen dewi de badak tila officially ki lat kume tibi national constitution bi ken review ki bi ken gwich chaka gwany ko bi ka ngot to bi ken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin bi subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shura iler man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot bi ken ka minyok ka mi ken ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan la daga tin rewe ka so Sudan chala do ka ngote chabe ger chala di nono rama la kur ki person dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger kaja chalat Ramadan en la kwar ki person ni Dr. Yang yerdor Ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je cha jaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won cha kalat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bi nyoko dak ka la dana cha lat ke je Ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ye dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan charo je ma cha jalat ka social media antin ko kien shumani media nin kuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyoga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tez loide longa nasin content gor ken nuer online TV ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bi chuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bi chuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti. Tala ganmi bi chuiti, tala meti bilonti. Kuma dami wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bi chuiti, tala meti bilonti.
biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ka juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin ka nastila jiwich bana je chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga je ka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep rewe ka juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan cha ka kep rewe ka juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die je ti ke te pai wuti shame ti tone cha ka tul re dori tintere wech ka juba ka shame ti didje kana me ti twani cha ka je ka nasan kontre wech ka juba chala de shame jen chal ka RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot je ka ji wech gwas an cha dul ken tultin edeni unified force re wech ka juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha je re duli tin kon tintere wech ka juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ki ka day majmidit ka kande de kona cha je ka nas kon la jiwich re wi ki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ki nas ko la jiwich tin cheng na wi bang lora titi ka kanas ni mai ni shi ka ke chimene yana mo kande ti ka day ba kande de kona cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin shadini ke nasan kon tin shiron ko de me daga de teneken kan me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chang ne wech lora bang ka de ken de chala re kine rek midile long ko re wech ke li wedich shimenen yana mo kanas de ala konden chang wech ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka so Sudan ke jen gwasame keller ti keller konan shala unified force rewe ka juba ka jen lad balad ba wini dialen ko ken tinde rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan ne ka kor gwase dane ci kor je togo je koron kina dara wi wal jok je togo no je tegne tu wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci tok ene me ke liu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj waje linga je chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ejena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan ndanen wonatin me ron kin dara wi de ndang wi wan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene keje rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ki juba en mi shala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la latlet keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gunjo ba medial ba ka kep chicken me gor keje rewech ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewe ki juba de ne gun machete ni ke yamni tiktin mane to ko ken
mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kap re wech ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko kien ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti. Nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no de jitej ban wo jen nywaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bi ngot bi ken ke nyok kami let ken kere we ka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ki lat kume tibi national constitution bi ken review ki bi ken gwich chaka gwany ko bi ka ngot to bi ken ka nyok kami let ken ka nyok re we ka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je tejeno goren wo jin bije nywaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shure lerga man ban linga jen gwasama shitka men sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabi ger shaladi nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie banika ko baka nyos dob mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger kaja chalat ramadan en la quirky chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngotio kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong redien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot shabu nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma
en la kuma sa Sudan jenda ande linga jan gwasa me mi jiram jidit ka jan channel me de jete jan ojin nyoga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gwantin ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jan gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep re ke juba ka kwimal ka men gor kan odeben re ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande ko linga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep re ke juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan ko nin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didje kana me ti tani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs, PKMs, AKM-47, G3 kana mechi tot jek kajiwi gwas and chadwil kien tultin edeni unified force re wiki juba. Ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re dwili tin kon tinte re wiki juba. Titi ka day di yana ngaji o day ti ka day PKM kia ka day majmidit ka kende kona chajek ka nasan kon la jiwich re wiki juba. Shika deni jeka kamo jeka kana ko la citizeni kina ko la juj tin chengna wej bang lora titi ka kanasni meni shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande ko na cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tola ka me dialan kon tinte tenene dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dinenen kan me je to kan me tin kon cha kep reiten ni civilian ki nas kon ti chang ne wech lora bang ka de ken de chala re kin Erik midilong ko re wike li wedich shimenen yanamo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar nakaje re wike so Sudan kajen gwasme kan lada konan shala da unified force re wich ka juba ka jen lada baladba wini dialen ko ken tinde re wich ka so Sudan ko ba mal ba jinung re wich ka so Sudan nika kor gwa se dane ci kor je to ga ron kina dara wi wal diok je to no je tegne tu wan long te ci te ka mech ka kwi ko re ci tok ene me ke liu ajene kwa laro kan ne dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj wajel lingaje chitka me wona kar wona jidide la mai la ka dwaike cha gorno tele rambu mai dwech
ki met la dwat ke Christmas natin ko la deni chala do tela majmu gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot kume so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke buruan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne ko ngwene ke je rewe ka so Sudan no mo mi chiro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la let ke je ke las ke je let ke je ko be dial kon tila insecurity ke tin jang na ga dwal rewe ka so Sudan baka kap chong chit ke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kap chit ke me gorka je rewe ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon jang rewe ke juba dena gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ken may dial te ci don ken may ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba may to chop ke kin dan wan chit kemen chaling ajela dan di linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye Tala gan mi betuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala rambu tuiti, tala gan mi betuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala rambu tuiti. Kumada mi wewe, tala rambu tuiti, tala gan mi betuiti. Tala meti belonti, kumada mi wewe, tala rambu tuiti, tala gan mi tuiti, tala meti belonti, kumada mi wewe, tala rambu tuiti. nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no deji tejban o jin nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je tejen o goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shura iler man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan la daga tin rewe ka so Sudan chala do ka ngote chabe ger chala di nono rama la kur ki person dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wet ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwan teme bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja chalat ramadan en la quirky person ni doctor yang yerdor
Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad. Shalad beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot chio kan kalan won chaka lat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rod yen ke je rwona be wonyam ka ngot ti chagu jo ka ngot shabu nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan en cha kwany mun kulela kwar entama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke big sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharaje ma cha jalat ka social media antin kokien shumani media ne nyunkuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jeno jin nyoga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka Nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which kejuba a unified force kanasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontinjeka kanastila jiwich bana je chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga je kanasin kokien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe kejuba ka kwimal kamen gorken odeben rewe ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan Nuer online tv bana chuwa kamandande calling jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe kejuba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech kejuba ka shame ti didjek kana meti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shamajin chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana meti tot jek kjiwi gwas and chadul kien tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di nga jo day ti ka day PKM ke ka day majmidit ka kende de kona chajek kana san kon la jiwich re wiki juba shika deni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande ko na cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbieltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenene dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba mai ti kin dangwan shala de nono cha ke men RPG ni
dina nen kan meje to ka kan metin kona cha kep reiten ni civilian kina se konti changne wich lora bang ka day kente chala re kine erik midile long ko re wich ke li wedich shumenen yenamo kan as diala konden changa wich ke dini dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bari te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do sha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka so Sudan ke jen gwasme keller ti keller kono shala de unify force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan ne ka kor gwase dane ci korje to ga koron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne to wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj wa jelinga je chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai mi gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unify force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang rewi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene keje rewe ka so Sudan no mo michro de la rentama kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ke china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gor ke jen gwasmen tama ajen mi kwa unify force la latlet keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ga dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit kemi sha chune nan tama en do bnyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chit kemi gor keje rewe ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewe ke juba de ne gwin machete ni ke yamni tigtin mane to ko ken medial te chi don ken me ti jidin ken dial ti ken kon pa kap rewe ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gontin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti nirmala ken yam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online tv ken yam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wonyam naga jelunga no de jitej ban wo jen nywaka kanasen ko ken ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ka nyok kami let ken kare we ka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bikan wototo biken ka nyok kami let ken ka nyok re we ka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko ken ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shure ler ga man ban linga jen gwasama shit kamen shaling no
sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot biken ka minyok ka mi ken ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an waka lat mishi ladien chatok gwasadan ladde gatin rewe ka so Sudan chala do ka ngote cha bi ger shala di nono ramala kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaka kwanyen tame bine wore latendan ende ngot de ka ger kaja chalat ramadan en la kur ki chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot sha bi nyoko dak ka la dana shalat ke je ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedi dial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne kuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen o jin nyoga ka nasin ko ken ko de Lääri de ken kula shu gonten ko ken ngor kon ke de ko tin tes loide longa nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko ken bana ka gwich kan turniken kan meten kontin cha kep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande calling jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai woti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shamajin chalke RPGs, PKMs, AKM 47,
G3 kana meti tot jek ke jiwi gwas an cha dul kien tolten e deni Unified Force re wiki Juba. Ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha jek re duli tin kon tin re wiki Juba. Titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama kia ka day majmudit ka kende de kona cha jek kana san kon la jiwich re wiki Juba. Shika deni je ka kamo je ka kana ko la citizen ki na ko la jiwich tin chang na wij bang lora. Titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kende ti kade ba kende kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bielten ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan mai dialati kap ka kare wech ka Juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ne adina nen kan ma jeto ka kan metin kona cha kep reiten ni civilian kinas konti changne wech lora bang ka de ken de chala re kin rek midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele teka mach dore cha roja ma cha jalat anyok cha ka kebo men Queen Bari te nasen kontin teka Queen Bari te la barka nas mitte ga kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka so Sudan kajen gwasme kaler ti kaler konen cha la Unified Force rewe ka Juba kajen lad baladba wini dialen ko ken tendere wech ka so Sudan ko ba mal ba jinung re we ka so Sudan ne ka kor gwa se dane ci kor je to ga ron kina dara wi wal jok ce to no ce tegne to wan long te ci te ka mech ka kwi ko re ce to ene me ke lew ajene kwa laro ka ne dialan kon tin chwal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj wa jelinga je chet ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tela malmi gorke baling gwada wa mailing tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan Unified Force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko run dangwel etewi tel mi sham ladino ki de me de ka kep entama che to ko gorka jeno be malbe tin ki Buruan andanen wunatin me ron kine dara wi jendang wi ngwan gorga jo ba ron mala mi bala ne kwengwene keje rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ke Juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa Unified Force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chitke misha chune nantama en do bnyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba kap chitke me gor keje rewech ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kona kap ka kana sa kon te la civiliani ke nasan kon ni janga rewech ke Juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mene to ko ken medial te chi don ken me ti jidin ken dial ti ken kona pa kap rewech ka Juba mai tu chop ke kin dangwan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gontin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bechuti tela meti bilonti kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bechuti tela meti bilonti kumada mi wewe tela rambu chuti kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bechuti tela meti bilonti kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bechuti tela meti bilonti kumada mi wewe tela
nirmala kenyam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV. Kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam. Naga jalunga no de jitej ban o jen nyuaka kanasin ko kien. Ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ki lat kume tibin national constitution biken review ki biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ke nyok kami let ken ke nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje teje no goren wo jin bije nyuaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shure lerga man ban linga jen gwasama shitka men sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabi ger shaladi nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie banika ko baka nyos dob mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja chalat ramadan en la quirky chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngotio kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong redien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot shabu nyoko dak ka ladana shalat ke je ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma chajalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan agenda ne linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen o jin nyoga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online TV ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela gami bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela gami bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela gami bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela gami bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. biya kamal ka nuer online TV ka jen gwasame bana roch bana jaling
karwajan bana linka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kon tila citizeni ki nas tila jiwich kan may dialati kan may ten kon tinjeka ka nas tila jiwich bana je chulinkel an Läär.mäc kan kono reida de yetijeno nywaga jaka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kon tin cha kep rewe ke juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kon linga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan cha ka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan kon nin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone cha ka tul re dori tintere wech ka juba ka shame ti didjek kana me ti twani cha ka jeka nasan kontre wech ka juba chala do shame jen chal ka RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ka jiwi gwas an cha dul ken tultin e deni unified force re we ka juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha jek re duli tin kon tintere we ka juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ki ka day majmidit ka kande de konen cha je ka nas kon la jewich re wi ki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ki nas ko la jewich tin cheng na wej bang lora titi ka kanas ni mai ni shi ka ke chimene yana mo kande ti ka day ba kande de konen cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin shadini ke nasan kon tin shiron ko de me de teneken kan me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chang ne wech lora bang ka de kente chala re kine rek midi long ko re wech ke li wedich shimenen yana mo kanas diala konden chang wech ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mitega kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ened wor cha de gor medenar nakaje rewe ka so Sudan ke jen gwasame kalati kanada konan shala unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan nika kor gwase dane ci korje togo je koron kina dara wido wal jok ci togo no ci tegne ti wan long ti ci ka mech ka kwi kore ci tok ene mekeliu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha meken cha ka betam ene ramu wa maj waje lingaje chit ka me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai gor ke baling gwada wa mailing tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme ejena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan ndanen wonatin me ron kin dara wi de jandang rewe ngwan gorga jo baron mala mi balane kwengwene keje rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ke juba en mishala non ganmen charge gorke jen gwasmen tema ajen me kwa unified force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kap chicken me gor ke je rewech ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon janga rewech ke juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mane ko ken medial te chi don ken me ti jidin ken dialati ken kon pa kap rewech ka juba
mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dan diling ajen gwasa me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasin ko kien ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jelunga no de jitej ban wo jen nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tila officially ki lat kume tibin national constitution biken review ki biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ke nyok kami let ken ke nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je no goren wo jin bije nyaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shure lerga man ban linga jen gwasama shitka men sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabi ger shaladi nono rama la kur ki chairperson dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki shala doctor yang yerdor shala no sharoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wet ka so Sudan chela do lie banika ko baka nyos dob mi shaga kwan tame bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja shalat ramadan en la kwar ki chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngotio kan kala won chaka lat dungdo kwala nyong redien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti chagu je ka ngot shabu nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan cha kwan mun kula la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je me cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan agenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen o jin nyoga ka nasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gwanten ko kien ngor kon ke de ko tin
tes loide lung kanasin content gor ke nuer online tv ko jakena ko ba wonyam rei Läär tin lade ajen gwal dande kon chongtin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti Bia kamal ka nuer online tv ke jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ke jan gwasame shalado shamech tungwan shaga kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin kokien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep rewe ke juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka South Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe ke juba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame ti tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de no shama jan chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ke jiwi gwas an chadul kien tultin edeni unified force re weke juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere weke juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ke ka day majmidit ka kende ko na chaje ka nas kon la jiwich re wiki juba shi ka day ni je ka kamo je ka nas ko la citizen ke nas ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanas ni meni shi ka ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende ko na cha kep ka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me daga de teneken kan me dialati kap ka re wech ka juba me ti kin dangwan shala de nono cha ke men RPG ni adina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kina se konti chang ne wech lora bang kade kente chala re kine erik midile long ko re wech ke li wedich shimenen yana mo kana az diala konden chang wi ke dini dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te kamach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar nakaje rewe ka South Sudan ke jen gwasame kalerti kanere konen shala de unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka South Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka South Sudan neka kor gwase dane ci kor je togo je koron kina dara wido wal diok je togo no je tegne tu wan long te ci te ka mech ka kwi kore ci tok ene mekeliu ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha meken cha ka betama ene ramu wa maj waje lingaje chit ka me wona kar wona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwech
ki met la dwat ke Christmas natin ko la dini chala do tela majmu gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot kume so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha dini rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke buruan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne ko ngwene ke je rewe ka so Sudan no mo mi chiro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ke china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen mi kwa unified force la let ke je ke las ke je let ke je ko be dial kon tila insecurity ke tin jang na ga dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chit ke mi gorka je rewe ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon tila civiliani ke nasan kon jang ka rewe ke juba dien gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ken mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kana sen ko ken ko de lere de ken kula wo gontin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye Tala gan mi betuti, tala meti belonti. Kuma da mi wewe, tala ram betuti, tala gan mi betuti, tala meti belonti. Kuma da mi wewe, tala ram betuti. Kuma da mi wewe, tala ram betuti, tala gan mi betuti. Tala meti belonti, kuma da mi wewe, tala ramu chuti, tala gan mi chuti, tala meti belonti, kuma da mi wewe, tala ramu chuti. Nirmala kenyam kanas dial tilyanka roasni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jalunga no deji tejban o jin nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibi national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame deje teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shura iler ga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladien chatok gwasadan la daga tin rewe ka so Sudan chala do ka ngote chabe ger chala di nono rama la kur ki person dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wet ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwan teme bine wore latandan ende ngot de ka ger ke jam chalat ramadan en la quirky chairperson ni Dr. Yang Yerdor
Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je cha jaladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won cha kalat dungdo kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bu nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan cha kwany mun kule la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ye dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke big sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharaje ma cha jalat ka social media antin kokien shumani media ne nyunkuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasame mi jiram jidit ka jen channel me de jete jeno jin nyoga kanasin kokien ko de Lääri de ken kula shub gonten kokien ngor kon ke de ko tin tes loide longa nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam rey Lääri tin lade jen gwaldande kon chongtin biate kamal bye bye Dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti, tela ganmi bichuiti, tela meti bilonti. Kuma dami wewe, tela rambu chuiti. Bia kamal ka nuer online tv ke jen gwasame bana roch bana jeling ka rochen bana link ke jen gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin kokien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka so Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana meti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana meti tot jek ke jiwi gwas and chadul ken tolten edeni unified force re weke juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli ten kon tintere weke juba titi ka day di nga jo day ti ka day PKM ke ka day majmidit ka kende de kona chajek kana san kon la jiwich re weke juba shika deni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin cheng na wej bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande ko na cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor belten ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bil pam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenene dialten sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni
dina nen kan meje to ka kan metin kona cha kep reiten ni civilian kina se konti changne wich lora bang ka day kente chala re kine erik midile long ko re wich ke li wedich shumenen yenamo kan as diala konden changa wich ke dini dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bari te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do sha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar ne kaje rewe ka so Sudan ke jen gwasme keller ti keller konen shala de unify force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan ne ka kor gwase dane ci korje to ga ron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne tu wan long te ci ka mach ka kwi ko re ci tok ene me ke lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betama ene ramu wa maj wa jelinga je chit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwai ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai mi gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan ne me jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko run dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de jendang rewe ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene keje rewe ka so Sudan no mo michro de la rentama kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala kichina bele dwal rewe ke juba en mishala non ganmen charge gorke jen gwasmen tama ajen me kwa unified force la let keje ke las keje let keje ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ga dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit kemi sha chune nan tama en do bnyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kap chicken me gor ke je rewe ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon ti la civiliani ke nasan kon janga rewe ke juba de ne gwin machete ni ke yamni tiktin mene to ko ken medial te chi don ken me ti jidin ken dial ti ken kon pa kap rewe ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bichuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bichuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bichuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi bichuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti nirmala ken yam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online tv ken yam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wonyam naga jelunga no de jitej ban wo jen nywaka kanasen ko ken ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ka nyok kami let ken kare we ka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ki lat kume tibin national constitution biken review ki biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re we ka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je tejen o goren wo jin bi janyo ka nasin ko ken ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shura ler ga man ban linga jen gwasama shit kamen shaling no
sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot biken ka minyok ka mi ken ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wa ka lat mishi ladien chatok gwasadan la daga tin re we ka so Sudan chala do ka ngote cha bi ger shala di nono ramala kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger kake re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dob mi shaga kwanyen teme bine wore latendan ende ngot de ka ger kaje chalat ramadan en la kur ki chairperson ni Dr. Yang Yerdor Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chengre wi ka so Sudan ka tan cheng kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chajaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won cha kalat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bi nyoko dak ka la dana cha lat ke je ramadan cha kwan mun kulela kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang Yerdor shela do she dial cha jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne kuma en la kuma sa Sudan jenda ne linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyoga ka nasin ko ken ko de Lääri de ken kula shu gwanten ko ken ngor kon ke de ko tin tes loide longa nasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti biya kamal ka nuer online tv ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which kejuba a unified force kanasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontinjeka kanastila jiwich banaje chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetejeno nywaga jaka nasin ko ken bana ka gwich kan turniken kan meten kontin cha kep rewe kejuba ka kwimal kamen gorken odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai woti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana me ti tani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs, PKMs, AKM 47,
G3 kana mechi tot jek ka jiwi gwas an cha dul kien tolten e deni Unified Force re wiki juba. Ashit kaminen yana magan titine ka kena kona cha jek re duli tin kon tinte re wiki juba. Titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama kia ka day majmudit ka kende de kona cha jek ka nasan kon la jiwich re wiki juba. Shika deni je ka kamo je ka nasan kon la citizeni kia nasan kon la jiwich tin chiang na wij bang lora. Titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kande ti kade ba kande de kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbielten ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen ba tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten sha de ni ke nasan kon tin shiron ko de mai daga de teneken kan mai dialati kap ka kare wach ka juba mai ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dinenen kan mai to ka kan mai tin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chang ne wach lora bang ka de ken de chala re kin rek mi di long ko re wach ke li we dich shimenen yana mo kanas diala konden changa wike dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele teka mach dore cha roja ma cha jalat anyok cha ka men queen bari te nasen kontin teka queen bar tin la barka nas mitega kormiche nautin cha la do cha ka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar na kaje rewe ka so Sudan kajen gwasme kaler ti kaler konen cha la Unified Force rewe ka juba kajen lad baladba wini dialen ko ken tendere wich ka so Sudan ko ba mal ba jinung re wi ka so Sudan ne ka kor gwa se dane ci kor je to ga ron kina dara wi wal jok je to ga no je tegne to wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke lew ajene kwa laro kene dialan kon tin chal ka anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj wa je linga je chit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwai ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tel majmu gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tin nentin sha deni rewe ka so Sudan Unified Force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan ne me jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka ko run dangwel ete wi tel mi sham ladino ke de me de ka kep entame che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de ndang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwe ke je rewech ka so Sudan no mo michro de laren tema kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gorka jen gwasmen tema ajen me kwa Unified Force la let ke je ke las ke je let ke je ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke misha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gunjo ba medial ba ka kap chit ke me gor ke je rewech ka so Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon ti la civiliani ke na san kon janga rewech ke juba de ne gun machete ni ke yamni tin men ti ko ken medial te chi dong ken me ti jidin ken dial ti ken kon pa kap rewech ka juba mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwasme me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gontin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye kumada mi wewe dela rambu chuiti dela gan mi chuiti dela meti bulonti kumada mi wewe dela rambu chuiti dela gan mi chuiti dela meti bulonti kumada mi wewe dela rambu chuiti kumada mi wewe dela rambu chuiti dela gan mi chuiti dela meti bulonti kumada mi wewe dela rambu chuiti dela gan mi chuiti dela meti bulonti kumada mi wewe dela
nirmala kenyam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV. Kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam. Naga jalunga no de jitej ban wo jen nyuaka kanasin ko kien. Ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den wo shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jende wi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto to biken ke nyok kami let ken ke nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de jete no goren wo jin bije nyuaka nasin ko kien ka gore ben wo jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shure lerga man ban linga jen gwasama shitka men sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long tibi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok rewe ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladagatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabe ger shaladi nono rama la kur ki chairperson dung National Constitution Review Commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki shala doctor yang yerdor shala no sharoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dob ende ngot ger ke re wet ka so Sudan chela do lie banika ko baka nyos dob mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja shalat ramadan en la kwar ki chairperson ni Dr. Yang yerdor ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalat beno en wich bachwang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je cha jaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kala won cha kalat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot sha bu nyoko dak kala dana shalat ke je ramadan cha kwan mun kule la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke big sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba kalat ke je rewe ka so Sudan sharo je me cha jalat ka social media antin ko kien shumeni media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan agenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen o jin nyaga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online TV ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Tala ganmi bechuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bechuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala rambu chuiti. Kumada mi wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bechuiti. Tala meti belonti, kumada mi wewe, tala rambu chuiti, tala ganmi bechuiti, tala meti belonti, kumada mi wewe, tala rambu chuiti. biya kamal ka nuer online TV ka jen gwasame bana roch bana jaling
karwajan bana linka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre which kujuba a unified force kanasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontinjeka kanastila jiwich bana je chulinkel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga jeka nasin kokien bana kagwich kan turni ken kan meten kontin chakep rewe kujuba ka kwimal kamen gorken odeben rewe ka South Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kanwar online tv bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dangwan chaka kep rewe kujuba adeni tila dini unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame ti tone chaka tul re dori tintere wech kujuba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de no shama jan chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ka jiwi gwas an chadul ken tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di nga jo day ti ka day pikama ke ka day majmudit ka kende kona chajek kana san kon la jiwich re wiki juba shi ka day ni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin chang wij bang lora titi ka kanasni meni shi ka ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re tor bieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwadkel kwagla nang gwad ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me daga de teneken kan me dialati kap ka kare wech ka juba me ti kin dangwan shala de nono cha ke men RPG ni adina nen kan meje toka kan metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti changne wech lora bang kade kente chala re kine rek midile long ko re wech ke li wedich shimenen yanamo kanas diala konden changa wech ke dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele teka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin teka queen bari tin la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do shaka keba ko cha ene dwor cha de gor medenar nakaje rewe ka South Sudan ke jen gwasame keller ti keller konen shala de unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka South Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka South Sudan nika kor gwase dane ci korje togo je koron kina dara wido wal jok ci togo no ci tegne tungwan long te ci teka mech ka kwi kore ci tok ene mekeliu ajene kwalaro kene dialan kon tensual ke anon ganmin kan dial cha meken cha ka betama ene ramu wa maj waje lingaje cit ke me wona kar wona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwaj ki met la dwaj ke Christmas natin ko la deni chala do tele mai me gorke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot ku me South Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka South Sudan unified force ka kwiko gorka jeno de malder ben rewe ka South Sudan neme ajena nyam rewe ka South Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gorka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne ko ngwene keje rewe ka South Sudan no mo michro de laren tama kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ki china bele dwal rewe ki juba en mishala non ganmen charge gorka jen gwasmen tama ajen me kwa unified force la let keje ke las keje let keje ko be dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka South Sudan baka kapchong chitke misha chune nan tama en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kap chitke me gorka je rewe ka South Sudan ken dial ti ne nyen ti ka ken kon kap ka kana sa kon te la civiliani ke nasan kon janga rewe ki juba de ne gwin machete ni ke yamani tiktin mane to ko ken me dial te chi don ken me ti jidin ken dial ti ken kon pa kap rewe ka juba
mai tu chop ke kin dang wan chit kemen chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je tijno jin nyaka kanasin ko kien ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti nirmala kenyam kanas dial tilyanka roisni kanwar online tv kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wonyam naga jelungan o de jitej ban o jen nyaka kanasin ko kien ler balinga jen gwasa me shetani nene shala den o shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko bika ngoto biken ke nyok kami let ken ke nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je teje no goren wo jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben wo jin bi subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online tv ban shura lerga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas ti shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit along ti bi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladde gatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabi ger chaladi nono ramala kur ki chairperson dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala Dr. Yang yerdor chala no charoda rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi cha ka kwan teme bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja chalat Ramadan en la kwar ki chairperson ni Dr. Yang yerdor Ramadan en pai kwan ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad shalad beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chingre wi ka so Sudan ka tan ching kan rodian ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je cha jaladino kan ngot konten ba lat ki reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won cha kalat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ka je ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bi nyoko dak ka ladana cha lat ke je Ramadan cha kwan mun kule la kwar ntame kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Yang ya dor shela do she chedial chaka jaga jabu ke wano ko bnas dial biken participate ke bik sharkian biken kamat gwaskel ka doben ba ngode to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan sharo je ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne nyun kuma en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jeno jin nyoga kanasin ko ken ko de lere de ken kula shu gwanten ko ken ngor kon ke de ko tin
tes loide lunga nasin content gorke nuer online tv ko jakena ko ba wonyam rei Läär tin lade ajen gwal dande kon chongtin biate kamal bye bye. Kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti tela ganmi bichuiti tela meti bilonti kumadami wewe tela rambu chuiti Bia kamal ka nuer online tv ke jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ke jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ke juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin jeka ka nastila jiwich bana je chuling kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nyaga jeka nasin ko kien bana ka gwich kan turniken kan meten kontin chakep rewe ke juba ka kwimal ka men gorken odeben rewe ka South Sudan chuja peru jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan nuer online tv bana chuwa kamandande calling ajan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ke juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai woti shame to tone chaka tul re dori tintere wech ke juba ka shame ti didjek kana meti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala no shamajin chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana meti tot jek ke jiwi gwas and chadul kien tultin edeni unified force re weke juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere weke juba titi ka day di nga jo day ti ka day pikama ke ka day majmidit ka kende de kona chajek kana san kon la jiwich re weke juba shika deni je ka kamo je ka kana ko la citizeni ke na ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende de kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbieltin ka kwiko men cha ka tol cha ka lat gwadkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialtin sha de ni ke nasun kon tin shiron ko de me de teneken ken me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni dinenen ken meje toka ken metin kone cha kep reiten ni civilian kinas konti chengne wech lora bang kede kente chala re kine erik midile long ko re wech ke liwe dich shimenen yenamo kenas diala konden changa wich ke dini dungno kajen gwasmen tama cha gorno te rambele teka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin teka queen bari te la barka nas mitega kormiche nautin chala do shaka keba ko cha enedwor cha de gor medenar nekaje rewe ka South Sudan ke jen gwasame keller ti keller kono chala de unified force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tinde rewe ka South Sudan ko ba mal bajin nong rewe ka South Sudan neka kor gwase dane ci korje to je koron kina dara wi wal jok ci to no ci tegne to wan long te ci te mech ka kwi kore ci tok ene meke lew ajene kwalaro kene dialan kon tin chwal ke anon gan min kan dial cha meken cha ka betama ene ramu wa maj waje lingaje chit ke me wona ka rona jidide la mai la ka dwai ke cha gorno tele rambu mai dwech
ki met la dwat ke Christmas natin ko la deni chala do tela malmi gor ke baling gwada wa majling tenon ajeno baje kep ko ngot kume so Sudan ken de ken dial ken ko na sha kep tinni nentin sha deni rewe ka so Sudan unified force ka kwiko gor ka jeno de malder ben rewe ka so Sudan neme jena nyam rewe ka so Sudan o bala let ne ka korun dangwel etewi tel mi sham ladino ke de mai de ka kep entama che to ko gor ka jeno be malbe tin ke burwan danen wunatin me ron kin dara wi de jandang wi ngwan gorga jo baron mala mi bala ne kwengwene ke je rewe ka so Sudan no mo michro de la rentama kan me dialati kan me de kon shakep ka kwiko bnedial be ko re mala ke china bele dwal rewe ke juba en mi shala non ganmen charge gorke jen gwasmen tema ajen mi kwa unified force la let ke je ke las ke je let ke je ko bedin dial kon tila insecurity ke tin jangna ka dwal rewe ka so Sudan baka kapchong chit ke mi sha chune nan tema en do nyam chicken la chicken gwinjo ba medial ba ka kep chit ke mi gorke je rewe ka so Sudan ken dialati ne nyen ti ka ken kon kap ka kana se kon tila civiliani ke nasen kon janga rewe ke juba dien gwin machete ni ke yamni tiktin mane to ken mai dial te chi dong ken mai ti jidin ken dial ti ken kono pa kaf re wech ka juba mai ti chop ke kin dang wan chit ke men chaling ajela dandi linga jen gwas me jiram jidit ke jen channel me de je ti no jin nyaka kanasen ko ken ko de lere de ken kula wo gwentin kon gor kon ke de ko tin biate kamal bye bye Tala gammi bichuti, tala meti bilonti. Kumada mi wewe, tala rambu chuti, tala gammi bichuti, tala meti bilonti. Kumada mi wewe, tala rambu chuti. Kumada mi wewe, tala rambu chuti, tala gammi bichuti. Tala meti bilonti, kumada mi wewe, tala rambu chuti, tala ganmi bichuti, tala meti bilonti, kumada mi wewe, tala rambu chuti. Nirmala kenyam kanas dial tilyan ka roisni kanwar online TV kenyam mi jiram jidit ka jen channel me der subscribe ko de channel der kula wo wanyam naga jalunga no de jitej ban o jin nyaka kanasen ko kien aler balinga jen gwasa me shetani nene shala den o shalat kume tidit chaka kwany kie lat kume tin konti bingot biken ke nyok kami let ken kere weka so Sudan chana the shop ko jen dewi de badak tilla officially ke lat kume tibin national constitution biken review ke biken gwich chaka gwany ko biken ngoto biken ka nyok kami let ken ka nyok re weka so Sudan agenda na ban lat ke jen gwasame de je no goren o jin bi janyo ka nasin ko kien ka gore ben o jin be subscribe ko be ko nyodo shunga kel kenwar online TV ban shure lerga man ban linga jen gwasama shit kamen sha linga no sha nas te shop ka jen dewi de badak sha ka kwany tila lat kume ke government official ti dit long ti bi ngot biken ka minyok ka mi weekend ka nyok re we ka so Sudan ka shala no kan ngodato sha ka binyok ka madaka ke gwasadan an wakalat mishi ladin chatok gwasadan ladda gatin rewe ka so Sudan chalado ka ngote chabe ger chaladi nono ramala kur ki person dung national constitution review commission ke ramadanen la kur poinde menti let ngoni ki ngoten kon tila constitution ramadana titi dial tika pinde wut mila doctor ki chala doctor yang yerdor chala no charo rialikä ko banas tin cha kwan nyos dop ende ngot ger ke re wech ka so Sudan chala do lie baneka ko baka nyos dop mi shaga kwanyen tame bine wore latandan ende ngot de ka ger ka ja chalat Ramadan en la quirky person ni Dr. Yang yerdor
Ramadan en pai kwany ala chairperson ke National Constitution Review Commission charwaja mocha jalad. Shalat beno en wich ba chuang kel kanas ten gar ka ngot ko kan ngot lat ke kwine ne dial tin chengre wi ka so Sudan ka tan cheng kan rodien ke je kan do bende kuma sa Sudan de jarwai ke je chaje ladino kan ngot konten ba lat ke reconstitutioning ala do badana lat ka ngon nyoko je ngot yo kan kalan won cha kalat dung do kwala nyong re dien ka gwech ka do badan ende sa Sudan de rodo yen ke je rona be wonyam ka ngot ti cha gujo ka ngot cha bi nyoko dak ka ladana shalat ke je Ramadan cha kwany mun kule la kwar ntama kwar ngoni ka National Constitution Review Dr. Riang ye dor shela do she dial cha jaga jabu ke wano ko bnas dial we can participate ke big sharkian bukan kamat gwaskel ka doben ba ngore to ba ka lat ke je rewe ka so Sudan charo je ma cha jalat ka social media antin ko ken shumani media ne nyukume en la kuma sa Sudan jenda ande linga jen gwasa me mi jiram jidit ka jen channel me de jete jen ojin nyoga kanasin ko kien ko de Lääri de ken kula shu gonten ko kien ngor kon ke de ko tin tes loide long kanasin content gor ken nuer online tv ko jakena ko ba wonyam re Lääri tin lade jen gwal dande kon chong tin biate kamal bye bye Madame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti tela ganmi be chuiti tela meti bilonti kumadame wewe tela rambu chuiti Bia Kamal ka Nuer Online TV ka jan gwasame bana roch bana jaling ka rochen bana link ka jan gwasame shalado shamech tungwan shaka kebre wich ka juba a unified force ka nasin kontila citizeni ki nastila jiwich kan mediality kan meten kontin ka nastila jiwich bana je chulin kel en Läär.mäc kan kono reide de yetijeno nywaga je ka nasin ko kien bana ka gwich kan turni ken kan meten kontin cha kep rewe ka juba ka kwimal ka men gor kan odeben rewe ka so Sudan chuja perwe jeno jin be subscribe mi jiram jidit kan Nuer Online TV bana chuwa kamandande kolinga jan gwasme chala de no shame ti shop ke kin dang wan chaka kep rewe ka juba adeni tila deni unified force te chala slet ke jan konin dang die jeti ke te pai wuti shame ti tone chaka tul re dori tintere wech ka juba ka shame ti didjek kana me ti twani chaka jeka nasan kontre wech ka juba chala de shamajin chalke RPGs PKMs AKM 47 G3 kana me ti tot jek ka jiwi gwas an chadul ken tultin edeni unified force re wiki juba ashit kaminen yana magan titine ka kena kona chajek re duli tin kon tintere wiki juba titi ka day di na ngajo day ti ka day pikama ki ka day majmidit ka kende de kona chajek ka nasan kon la jiwich re wiki juba shika day ni je ka kamo je ka nas ko la citizeni ki nas ko la jiwich tin cheng na wij bang lora titi ka kanasni maini shika ke chimene yana mo kende ti ka day ba kende de kona cha kep kaka de yenen gwasame gwadana kwagla tol re torbieltin ka kwiko men chaka tol chaka lat gwatkel kwagla nang gwat ndana late quarter ke bilpam de yenen bo tol ka me dialan kon tinte tenenen dialten shadini ke nasan kon tin shiron ko de me de teneken kan me dialati kap ka kere wech ka juba me ti kin dangwan shala di nono cha ke men RPG ni
dina nen ken meje to ka ken metin kone cha kep reiten ni civilian kina se konti chang ne wech lora bang ka de ken de chala re kine erik midile long ko re wech ke li wedich shimenen yana mo kana az dala konden chang wech ke de ni dungno ka jen gwasmen tama cha gorno te rambele te ka mach dore cha roje ma cha jalat anyok cha ka kebo men queen bari te nasen kontin te ka queen bar te la barka nas mitte ga kormiche nautin chala do sha ka keba ko cha ened wor cha de gor medenar na kaje rewe ka so Sudan ke jen gwasme keller ti keller konen shala unify force rewe ka juba ka jen lad baladba wini dialen ko ken tende rewe ka so Sudan ko ba mal ba jinung rewe ka so Sudan ne ka kor gwase dane ci kor je to ga ron kina dara wi wal jok je to no je tegne to wan long te ci te ka mach ka kwi ko re ci to ene me ke liu ajene kwalaro kene dialan kon tensual ke anon gan min kan dial cha me ken cha ka betam ene ramu wa maj waje linga je chit ka me wona ka ron jidide la mai la ka dwai ke cha gorno